Pemirsa, indeks kapasitas pengolahan lu ring genah pengolahan sampah terpadu utawi TPST Mengwitani Pacang Kanti Campang Malih. TPST rahu mangkin wantah sideng ngolah lu makatah 15 ton arahina antuk selanturnyane Pacang Kanti Campang dados 300 kantos sama ton arahina. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Badung Imade Puja Mausang panincapan kapasitas TPST Mengwitani puniki kasiagayang angin nambakin ageng nyani kwentanan lu ring tempat pembuangan akhir TPA Suung. Ritat kala TPA Suung katutup mejantan Badung patut nyagayang genah pengolahan lu antuk mandiri. Napi mawinan lu nenten sideswe ketampung ring TPA punika mawinan galih mangkin kasiagayang genah pengolahan. Manut dane panincapan kapasitas pengolahan ring TPST Mengwitani pacang memperkanti sareng pihak ketiga. Indik piranti saneka anggen taler pacang kabrik bagang sareng pihak ketiga sane pacang nampenin indik pengolahan lu inucap. Sistem pengolahan sampun sane pacang kaanggen ring TPST sane magenah ring sisi samping terminal Mengwitani puniki inggih punika matahang sistem pengolahan sekadi ring TPST Samtaku Jimbaran. Anutin pangrencana penutupan TPA Suung pacang kelaksanayang ring pengawit warse kali tali kali likur. Parwata Bali Pos Nguningayang.